pending salaries kabang yung lapan polite na ta laku bahasa menagi katulog ke joki ke menta jadi wilayah Syong Committee bagi hadir bah nakaliang jok department wilayah Syong nah work out kai ke solution ban boy saka jingya pakin call off non kata ini ciki de kabang surat from la lain komen ba la ngomong itulah ya kadika pending salary bijoki by next week saubenai lang parla batlir pula saubenai kau stadi dia itu suara saubenai badadin bang dayo pada ya ka fon nang te deli in satu lagi takut kaji takut ka entitlement bijoki kide yo hapo kiskul bijoki kata kadika kata kampung but nanta susu kadon bijing kren da kanta perlu ban penhek lu betulok ke jonki te yakan ni rong lapat pai ki pet ingin nempat ya kren mata ya enhancement dari ban penhek betulok le ka ban kong swang ini kren ba ngin bu menta data commission ka education commission ka badai lemba jong ni commission barok ki grievances barok ki issue badai menta ka job na kamta ka education department kabaha nandu ka primary level hadu ka higher secondary level ba kani ka commission kan study kan page na document kan ba kumo pi kindon ki recommendation ki ba ki ai chan na kamta ka quality education na kamta ki grievances ki ba dari segi ekonomi ka gitu ba kunjung na kamta uno pandang pendidikan yang nang school de komtang nilaya nila ai di kanika ya official communication syaki hakawide bat kanika salary bat na kerpato ya ti ba kin semua all of not di kanika education joki jungi palane ko basi kita steng kajing ya peninia jungi banya sai de penta ka hok jungi lang baro kalane hadu sikenta steng hadin kata sami kane ka jingtho in black and white kamu kane kanom kelah lada ke kelaro bidang la kan pendeng kam ya kane ka kot banyo ya la ka joka hok om kumati por di bamen swa lada kamurlong kata ka por bagi ong nim don evidence ni suhapan sumi surok dia digo ala pensai ya pimenne mendai tang menta banga pensai kepada de bat salary wad hakini ki por bala tep suga bangin mi surok ana de pensai lupa ba ka enhancement ka bangi dawan ki SSE teachers bat ka ai ka bagi adok yo kalau totally different ni ka de ka salary ka bagi ad hoc ka de ka lump sum grant to the school managing committee tika de kata exactly the same ka bana kaliang jong ki officer jong education department but deputy chief minister sa preston tensong tiba ila pen I hangi di documentation is dibahag by day bat kani ay kumang manni hadin kajing ya tai masani ba nakaliyang jong na agree ban penrung kung kaway na term of reference ya kani enhancements of salary hapo jong ka state education commission kabakin sa constitute hakini ki kendiat benai ki bansawan